a wafo I wa mai ona o faasoa I le tunu. E fiu tangata e tala noa ma faasoa po o le tua ngai, po o le tu fo I le malo, po o ai lava e o I momoli le savali. A le mawhai, ono tau mi lo sia langona o tangata o loo tutu masao fafai ile ele ele. Ma faalogo longo atu ia te outou. Ma outou finaunga I e whainei. Po o le a lava. Pe tau whaaleanga, pe tau tete, pe tau mawhai e toso se matau po e manuia ai Samoa. E o mai le taimi e le to e amana I ai e tangata ni vaenga wha upu whai. Ai lātou te a, e amana ia tangata e o mai, mō lātou lima mā fola. E fola atu I le atunu o manuia ia I. So what I'm saying, when you failed to convince the mindset of the voters, you will never get anywhere. You know, e mi milo lo tangata, o e lango le mea lea. E tali tonu lo tangata, o e lango le mea lea. E fiu la wali I e tala no I lunga upega ta whailangi, ma lau le whaavale o le malo, ma le pale mia, ma le leanga o tu la fono lo whaianei. E le sui ai se mea se I vanga nā o tau yloa sui la ngona o tangata ia o lo o tutu I le ele a oi tangata ia. O tangata lau tele o le atunu o tangata pālota la tau te whaia le unga o oe. Ioi, pe toi whaafai wenga oe, mai foi mai le Parliamentary, pe tuli oe. Kick you out. Sack you. That's it. Go over kaukara so o leo mai. It's todo le Parliament. Ma le tau whaaleanga. Ma le whau leanga. Ma tau mawhai e tā ofi. Ia whaaburianga mō le hatunu. Ai le whaia so tute. So there you go. When you failed miserably to convince the mindset of the voter, these are the most important people that will make the decision for you whether to hire you or sack you. It does not matter which political party and the political spectrum that you belong to. Me kana dise o cameraman sa o le. Ele ya sa ngal ka kombe e fai pa ka ko le o. Fa kali kongu ka ngaka. Oi le pa u ye le be pa auto fa yo ina. Ma auto malolo. Ai to te letali ina. O auto. Yo. Wo to le lo bo boli le savali. E manuia ai le atunu. Ma suinga mali e ai la ngona o tangata. Fa pena le whainga o se tātou wāmbi o pēr whai mo tātou o le asui le malo. A le ana whai nei lua whelus fultas. Toi whai nei foi le lua whelus fulmalima. Toi whai le tele o whai ngā pālota la iti. 2 general elections and so many, almost 20 by-elections. It didn't change the narrative. It remained the same that people would prefer Leiataua to be given a second chance to be the Prime Minister, the elected, selected, and chosen Prime Minister of the independent state of Samoa. Longo kamai ele la unga fifi au le fai. E tanga te tali e tutusa o lātou mawhauwhau ma le mea leo tala noa tuai. A o isi la tangata. O le makua ngifokuri mangu e ngāri a kaua makua feika pe o me o luko fe ai vo I. Ia sau pe kusaka kau fe ai. Sau pe kusaka kau fe ai. Ia le nā, tala mali o le swanga o le vātele a se momori pēr le savali. Ioi, ma le salefu e utu moe, ina ia ulu fale,
Mano fofale ia sa tu ia maa. Ia se vai vainga. E ta oto atu i o autafa. E liu ia i le whato whala inga. Ma le whautanga. Ia le nala ia. E le wawa iatu ana nafi a mata bai lava le whai ungo leiva yasu. Ina ua langona ia le tala ua ave le matangi ma mai moa ma sila sa moa i le tūlanga ua li liu iai le toa wha le malo. I le mata upu le sili ona i li tata i ai ma whiita i ai le awari ia sa se ei te tonu. O le executive board ale laka pi sa moa. Nala, ia, an mea nai malosi o tau leo susta. Tau le whalongo le mai a te. Ara uwhewe mara si, le siari, o yo ro ponga ue mako ki whalongo koe. Whalongo mai. Io, whai o mo ini tō mata, mo ini ai pe mo puni tō mata, ai whalongo mai pu o talinga. Mana ia le nā. Se i whai mā o inga. I rau tō whaua ma lo, ma le whauru ma lo. Wane. Ia, o le a tātou tālia lupe o pupula. Ma lupe o maunu. Se isa ili ma lo. Ma autalu atoa. Le komiti whafoe. Le li o atoa o le lakapi Samoa. Pe ai se a lava. Wa le mawhai ai o no tō suinga maadie le whawai na ia tātou ngā lulue whatasi ma le malo. O le malo le i tū tino tele. O lo tāo fiofi ei tupe fe soso ni atu. I le lakapia le atu nuu. Mo le whanau o le atu nuu. A wau te lo le leia. O le mata upu lea tau te ino tele i ai i iwi au tau mata mau tau ta linga. E pupungi whape mai. Le fia whalongo i sisi o tau ia sai tono le pōdea. Even to lepa. Even your own propaganda media tau te o ma loke solo le maka upu. Tau ma whai e pui ma pupuni. Io e. Ia au tau se sila iang. Whalongo mai fo. O le tātou tiu tele nā o le au whaasa le lau. Whaamanino, ma whaamanifi, ma whafola ia Samoa. A o a, ni tū langa mani vāenga mātango fie e mawhai o le tātou tui nā tuai se tu alalo. Our duty and responsibility, the due diligence of how can we open the eyes of the public of Samoa to hear out some suggestions, some pieces of advice for the directors and the directors of the board of the executive of Lakapi Samoa. Wa nisi mea o yailo tātou mālamalama. E mawhai ai o nā watu le tūlalo, pe o le tala lea nā watu. Leo o tala noa mai nei, alo whanga le whaavai, o le whaavai papa o le mawhai o na suia. Oina whaia, o tātou ma o tau, ai mai sa o tau ia le HRPP o tau sei mai ma tō mai, le template o le whaavai o le sailinga, o teitai o le HRPP, e au mai e whao ngā, e whai ai le sailinga o teitai, o to tonu o le whono, whaavai o le lakapi Samoa. Nāne me le titilo atu ia. E wawai atu, pei se whaavai fo lele ina ia tu uoti, to whinga o tangata ia i tonui. Oka he ta ino e. Ala foi la le nā. E whai atu lofa mai langa le whawai le ua pāsia mai le IRB, wa yloa le IRB, World Rugby, le whawai, ai le yloa. O le mea e mawhai o na whai. It is simple as it is. The Constitution we can change to allow beautiful things to happen. Any provisions that has to be amended to allow these beautiful changes. O beautiful changes, o swinga matongo fie.
Suinga matangofia nei so tau au ai le malo o loo iai, ma se kiua ai le miliona o tupe. Ma outou ma lo tau au. Ina ia tātou ngā lulue ma pulu lima whaatasi. E au mai le tupe le malo, o se kiua le malo. E le ngata le tupe le la mai nei Australia, o le tupe mai le IRB. Ai a mea na whai e Samoa. Ma le malo le nā vaitau. Tō mai le tupe le UTOS, tō mai le tupe le SIFA. Ana whai a wa mātiti watele, au mai se tupe a tangata lau tele. O leo whai sao whanga ma le nupi whā. Whai se tū la whono e mwhai una whai. Whai se tū la whono. Public Finance Money Act. Tō mai se tupe le Central Bank le nale. Le whare tupe tūtu tonu mo le atunu. Aia, alus kako aisinga i le Asian Development Bank. Mai wakun whangua le mao koua mai sole se 10 milionga se whaiele au le akun ui. Ere inga mako kari e te le pe a olo ana faasoa le mātou tāno ava mana i tō i ina ma. Oka le tele o mafau whaunga le leima le mātango fie e mawhai o na whai. Te ana le tau tutu ma tau fiofi i umaya tangata nei ma loka le whai tutoa e le mawhai ai o na ulu fale le malo. E whaia se whai ngā pā anga whapea ma le laka pia Samoa. Kawala fsili nai tūle mai. E se tūla whono o le tālonga la kapi lea ua mālosi tele atu nai le tūla whono e whau ai tūla whono o le Parliamentary o Samoa. What kind of power does Lakapi Samoa possess and obtain that diminishes the supremacy of Parliament of Samoa? O le mea nai o iai. O le mea nai o iai. The supreme law-making body, the Parliament of Samoa. O ila se si whala popotonga I tu atu o le mea lea. Pēana o manatu lo le malo o le a whao ngā mai le pao o le Parliament. Pe o le mea lea na whao ngā se se ai e tuila epa le pao o le Parliament. Ina ua toi toso mai le mata upu of pule ai a tila. E whai atu le Parliament lona I unga. O le mea tonu ale nā whangue o i le mea lea. Ioi. Le ai sesi whala popotonga I tu atu o le tu la whono. E whau mai ai tu la whono o le Parliament. E siri atu lona malosi, I le malosi anga o le whono whai tu la whono o le Parliament. A o whea a mata mai ai, a mata mea mai ai. Le minsta o ta longa. Tusi le tu la whono, whaofi le tu la whono. Ta lepe ai, le fia popoto le whai nei le Lakapi Samoa. Whaau le tu la whono le minsta, ave tonu le Parliament, pasia mai ai. Finish. End of the story. Ia ola tal no bato o mai le to debate mai, pe o efesiri, e sa o le mea le tal no mai le ato savea. Ana whai te tele le mea nei, ai a apa mai lo man minsta o ta longa. O le a whātū ma whawai le tū la whono o le Parliament. Ia wanti lai. E leise tū la whono. Organizations, legislation, the supremacy of Parliament is supreme. Parliamentary supreme. Ia nalai. Watali atu le nā me I tau mawhau whaunga I e kala usolo ma whaalelea solo. Ai le aini aa. Le aini aa mautu I ni whinaunga whaa le tūla whono e malosi ai. So you see? Whai atu ai whai ki kere ara kou whaalili I maro kou fia pupule ma le fia pule tutu. Wanti la ia. What now? Ia na. Nana mi milo tu au lauri. Wau kou tau wawa I le skaili wha gangster len whai nila.
Ia vātua le vionga re ri palmi. Ia wā, o le ori si ori i le whe mai e kuori i palmi. Ia toa ngā winga lai. Nā mionga la lea. Ua utou whāta maiti. And he wanted to treat the Prime Minister as a child. The Prime Minister turned around and treat you all as children yourselves. Nā wha mai al tamā. Ko, ora pisa, lea i whaire mea le la whai. Ia nā lai. Tau te nonofo mautou loto wa matua ti ngā mamaso sofa. Tau te le I mafau fawina. Nau tau manatu. Wa kona I nā uli malana vaenga I le mawhai o na toi minoi se metas. E se senga o le malama I le tula fono whawai ma le ma le malama I polo kiki whapena fo I ia le malama o le kuoli le ne whamai. Ia te olola le wingo le upulna o le kuoli I la o tusi lolomi fifi loi. A le kuoli ke le kuoli whai. If you're not a kuoli, you won't qualify. You will be disqualified. It's a tauna I lo kuoli. O me kuoli na e aisi e pambu wha tula whale e aisi wha whale upolu. It's a two-way street. It's a give and take. It is the name that underpins and the word that underpins the culture of Samoa. What is it? The reciprocal. The reciprocity of our culture is a concept that defines everything that has happened right now. Can't you see? Huh? O le mea le nā, o le uputa ua le nā, I le tū maleanga I whanua. It is a concept. Reciprocity. Reciprocal. O le au mahi avatu. Ai le o le avatu, ai le ise me foi mai. Mea ngau a mea ye foi mai. O le nuenga la pe, le mea le na whaine le malo. Avatu le miliona, avatu le 4 miliona, tā penanga o le au, al watu na le miliona, ala le mea le malo e mō mai. La le mea le malo mō mai. O lo maua mai ai le wha masiasi. O lo maua mai ai le te. O lo maua mai ai le toso. O lo maua mai ai le faalogo I te tai o le malo. Le usiu stai, le faaloalo ma le mingao. I le whanonga ma le tō wha le malo. Ia nala. Dea la utou to e tofo lava ma utou to e inu iai. Ia. O le kula e dale nā le na palu tu lepa. Ia la utou e tofo lava iai. Ina ia. Ma utou uma le sa se e tonu I whaafiti te le producer I lo wanga le le.